Ya, hari ini kita buat apa, Beb? Puding. Puding ala-ala. Di dalamnya ada jeruk. Kita pakai 3 tempat. Nah, ini alatnya. Pakai susu diamond milk. Oke. Ya. Oh, kayaknya nggak bisa semua deh. Sekarang buat apa, Beb? Salad buah. Salad buah ala-ala. Sop buah. Sop buah ala-ala. Bahannya mango, orange, and pear. And then milk, susu diamond. Harusnya pakai susu evaporasi. Harusnya ini keju and blue band. Ada berapa emang? Si banyak.
Campur. Stevia. Apa sih? Alhamdulillah sudah jadi. Ini sup buah ala-ala. Ini Mudah-mudahan belum. enak.